Anya laki din! Ha? Rurod kon, makapahay blood at talaga. Nay, apay tagong ungat ka naggapo di taruar bakay. Ayanan nga iti bunga ti papaya. Ay naawanan, awanan apulos na ba ti abunga ti papaya? Anya nga awanan? Katadapay nakita ka doon nagdadakkel abunga na, idi kalman. Idi limabasak ngay. Awan nga rudan, ipapilit mo. Nay, ang mga nun natin nagdaa, nagangin ngamin idi kalman. Anya natinag. Siyak man ti mapan mang kita. Ingka kitaan, nalalaing ka kungam siya ko. Awan mat nga agpaiso ti bunga, nanday ti papaya dito'y likod ti balay. Napananan nga, dagiti doa nagdadakkel abunga na. Pare, nay, si kamot kayo pare. Di tamatin paraangan nyo ti paglutlutuam. Wan pare, kasapulan ngamin nga angarek analayang di pinarti ka manok. Kaya nahi, nagkulbot pare. Iso day talutlutuam. Wan pare, angarek analayang sagpawa man ti ado a papaya. Papaya ko nang pare. Wan pare, nagdakkel di pinuros ko abong ti papaya. Ay, nang purusan pare. Ay kaya day tasangsangwam apuon ti papaya. No kasta, sikatin ang puros ti bunga na. Ay, naparikit no iso kumati umay ko purusan. Ay, pinuros ko na pare. Ije ngay may sa, kat no duwada ti bunga na. Pinuros ko mo na pare. Isaw, di papaloom ka. Pinuros mo amin? Apay pare, kasla maditijar mo Kasano? Kat no purusak ko ma, pinuros mo time. Kaya numulami mo dahita pare. Anya mula yo, mula may. Saan mo nga ipapilit pare, tamulami dahita. Siyak tinang ipurwak iti bukal ti papaya. Iso nagtubom dita nagbaitan ti balay tayaw. Iso mulak dahita pare. Makapahay blood at talaga. Ayan na nga itay bunga ti papaya. Ay awan, pinuros ka no, dahi ajon. Ay dilagbain, apay apurusun na nga kat saan namot amula. Dandanig dinanog ka. Ipilit na kitin nga iso tinagimulay ye papaya. Anya nga iso, kano siyak tinang ipurwak itinagado abukal ti papaya dita. Iso day ta nagtubo ka nagbungan. Day tamat ti kunak, ang ipilit na may amula na. Ay sana mabalin day ta. Siyak man ti mapan makisaukan kwa na. Ay saan? Baybay amon. Ha? Para lang bunga ti papaya, ti pakiap-apaam. Kat mula tamot day ta papaya. Mula da nga rod ka na, oh. Itata nagbungan, ibagada mula da. Ay nagdakasan dagita akaruba. Mangantayon lakay. Ayaba akong nagiti ubing. Saan tayo ang mabalin ang mga no awan sila Amumot na dahita ti pangpaimas ti panangangaw. Pangalaak nga iti sili, kat kinan mat ti manok tagiti kaaruba jay mulak asili. Ay makamukamot tin ang agdiskitar. Siya lang aro din tinagluto. Ay, ibaon nakpailaang mat. Ijisang wanan ti arubayan ni Kumari Lineng. Ado, timula na asili ijay. Awan pa'y ganas amangan mo. Ano santa? Daytoy mantika kan buggoong asidaan. Papaya ko mga damarunggay na ti sidaan ta ita. No saan apinuros day ta akaaruba dagiti bunga di papaya. Bakit? Kita na dagal ala iti sili di tasangwanan ti balay tayo. Ay, wala niya. Dilagbain na tumalyaw-talyaw pa'y santo agpuros iti bunga dagiti mulak asili. Ay, aguray ka man. Hoy! Si kakaaruba! Ay, at ti papaalam asili lakay. Nay, nagsaray kan samay. Kasano, nakita nak ni Lineng, kas tawlay ti ungot na si ka.
Ay unay mo datan, para lang na itatalo abukal ti Celia, agungutan. Agalak pa'y kumay ti adong nakita nakmatan. Ay kurang adag ito asilay bagay. Naminsan ko lang akaramgaman na gito awanin na, sabi karni ti manok ti sidain ta. Nagdakas at talaga dagita akaaruba lakay. Nagado amabalin akaaruba. No apay adagitapay mo tinaitumppong anagbalin akaaruba ta. Bay amon ko nakmanan kan ka. Ha? Si kamot? Bay amon la abay amon ti bagbagam. Imbagak abay amon tapang panunutak day ta high blood mo. Ngumaton tumanan day ta presyon ti daram. Ay wala niya. Ay, sapay na ibusanak iti agas. Oh, makita mi ta? Ay, talaga adyak kayat ti ugali dagita akaaruba. Apay linay, sa dino ti papanam. Agudungak man nana, tamapanak gumatang iti maintenance ko. Agmin-maintenance kan aya. Ay na, adda high blood ko nana. Nagubing kamutan, anadaan iti high blood. Wan nga rod nana, kumarkaron sa ti high blood ko, gapo kadagita akaaruba. Asinaw akaarubam. Dagita agasawa ang huwaning kanjun, nana. Ay, madi akaruba dagita. Permia, nagmadi, nana. Agasaman, tapinuros na dagiti bunga ti papaya amulak. Ay, madi talaga dayta. Kalpasan na, nagpuros ni Juaning iti bunga ti silik. Saan nangempakada? Pulos asaan, nana. Ay, talaga amaday ti kasta nga ugalay. Ay, iso aka sa pulak ti maintenance nana. Jakpay kayat ti matay. Inka nga rudon. Ni, anyang iti aramidin nyo dito igid ti kalsada. Agur urayak iti kaistoryak. Adda magayam papanam. Ay nana, no awan la ti papanak. Uray agmalmalum ta nga agin nistoryak. Lakay! Ay, John! Agrain ka! Ay! Malaldawan agur-urok ka! Apa yan? Kalkalpas mo anangan. Nagtugaw kan adagos? Sa ita, agur-urok kan? Nagmaya nga rin ti maturog no kasto yan absug ka. Inton kwan, mahay blood ka. Apa datay gamo apayaw? Rumwarak, mapanak makikaroba. Barang ada makitak apadak at chismosa dita. Agpakuto akman, kabayatan ti panagchichismis me. Ala, ingkan, tay tuloy ko man ti maturog. Uston, nakamamak ka no mahay blood ka. Sapay nagdakkelan na itatyan mo. Nana, anda ka ni urayan nito igit ti kalsada? Awan, agur-urayak laeng iti kainistorya. Ay, katsakon ati ka inistoryayo. Ay, awan papanam. Awan nana. Na, apay akudkudkudam nga iday taulaw. Nagatalgarod nana. Ay, kayat mau takutuan ka. Wan man nana, agbirbiro ka katimang kuto kanya. Mala, agtugaw ka nga rudon dito isang wana. Takutuan ka. Kan, kabayatan ang kutkutuan nak, agchismis ta. Ay, katun na. Adaya ti chismis mang. Tay man nagdakis akaaruba mi. Asino da? Dagiti agasawa alineng kan pidreng. Mala, istorya man. No apay ang nagbalinda adakas akaruba. Wan nana, istorya kan ka ang aguray ka Ditiwan pa lang ulok ti kitaam, nagatalkat. Ay, wun, sige. Ay na, amangan no agtataray ako to dagita. Ay, saus! Adangag pa'y saw. Tiliwam nana, tasyak ti mang pisit. Wun. Ay, saus!
Timarayan, nagpababan, ayan nan ngay. Ay, natulid-tulid mo tan. Ay, mahay-hay bladak at talaga lakay. Agungetak manen. Taapay manan. Anya ti paghay blada maya. Day tahuaning Agasam man ta ichis-chismis na kun kadagiti kaaruba. Anya mati chismis naman kontrakan ka. Daka sa kano kaaruba. Naimutak kano, kaskada na unget. Bumugkawak pa'y kano. Pudno matkit day dagiti daduma. Anya pudno, kunakman no asawa ka. Pudno ana unget ken bumugkaw ka. Kasi ta. Oh, agong unget ka man. Gapo kadagita dakas kaaruba. Ay, bakit? Nagtumar ka din iti maintenance mo? Saan pa'y? Saan ka pa'y ngarod nga agong unget? Mala, agtumar ka pa iti agas mo. Ay, wala niya. Ay, sige, i-delay pa'y laang ti agunget. Tama panak pa'y agtumar iti agas ko. Ay nalakay, nagado ti kotok. Isumot lagay managatal ti ulo. Di mo pa'y malagi po hindi agawit. Nagmayat-mat nga ron ti agpakuto. Mapupuutan ti oras. Uwin tagchichismis kayo, kabayatan ti panagkikinuto yaw. Kasanong nga amo lakay. Amok ti stalyo, babae. Inchismis ko, ama di ti ugali dagiti kaarubata. Anya? Imbaga ka, ama di ti ugali dagiti alining. Kahit kasanungay no makadanon keng kuwana day nga imbagbagam. Makadanon laang tapod numot. Anagalas ti ugali da karuba. Balas-balas laang. Ne. Balikid ka balikid. Tumalna ka man. Sana nga rod makaturog. Kaya't kung ngarod mo ti maturog. No saan ka makaturog, ay rumor ka. Pampanunutek dagiti inchismis day tahuaning. So, sag pa stress kan tumot nga main. Apay, saan ka may stress? Bay amon, saan mo na pampanunutan? Kaya't ko tagibalos lakay. Taan niya ko mati aramidam? Kaya't ko nga rod nga, ay! Ipungot-pungot day ta babae. Sakto karamutan jay agman-manti ka arupa na. Ne. Agore ka man. Nagtumar ka, iti agas mo. Ayun gayam, nalipatak manan. Sige, tenak pa'y agtumar. Bagay, umay ka dito. Kita ang mag-cellphone na kapay aya. Umay mo kitaan niya impalom ta papaya. Ipakitang pala ang kanyak. Gudwa umon ano na loom takanan tayon. Nagmayat ti pan nakalom na bakay. Tama. Gudwa ang narudan. Saan ka nga agkusi-kusilap dita? Nagrigat taglaba. Urnong tumot nga may nagiti lalabaan. Iso ana urnong man na nakastaw. Iso nga rod at tulungan na taado ti lalabaan. Ay, labas-labasan dagiti karuba, nakababain. Tapay akababain. Ipagada nga under di sayaak. Ha! Lakay! Anda nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rupak. Nasakit ba kay? Damagan pa'y laang. Ay, ne. Ay, sus, apo, at damat nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rubak. Ay, Sino tinang barsak ka na talakay? ay, ko bakit? At da suspetsak. Sino ti suspetsang? Dagiti dakes a karubata. Dawaning kan John? Asino pa'y kumangay bakit? Asino pa'y iti sa balay? Ay, naglaing ka talaga bumarsak lakay. Swak ijay rupa dalining kan pidring ti ukis ti papaya.
Naragsakan? Nakaibalo sakmot lang, ti panang bugkaw kanyak ni Lineng. Kita ma, talyaw da talyaw. Birbiroken da no asino tinangibarsak ya okis ti papaya. Saan da nga mo, adata tinang ibarsak. Bakit? Maulaw mo tay. Anya, maulaw ka. Ay, marigatan na nga. Umangais. Day, tanti ibagbagak kan kakot. Anya di bagbaga maya. Turog kan tamang nga nga turog. Sapay nagpigsa ka amangan. Anya nga ita, mahay blood kan. Saan na ko nga umtan bakit? Itaray na ko ni hospital no saan mo kaya't mabalo ka din na oras. Ay, lakay. Marikatan na umangas. Itarain na ko na iyo ospital. Bakit? Saan ka ba abatay? Bakit? Diyak pa'y kaya timabalo. Itarain na ko na iyo ospital. No di mo kaya timabalo. Bakit? Agaya ba ko ni di bumbero? Hanya bumbero. Ambulansya gaya. Nagadunga ambulansya. Dito'y pa'y mo tinangiluganan dakan ka. Abay bakit? Ay, asino na yung nakaida ka abay kaya? Ni bakit ko na ita? Ada tayo dito'y may maisang ambulansya. Anya pa'y ngay? Aguray kayo man. Nakaungot kay Tuman. Iso na high blood kayo. Da kami tinaungat? Ay nalakay. Ada aksamat din dito'y langit. Puro puraw ti makit-kita. Ay, bakit tanda tayo may laang dito'y ambulansya? Makikapiyakan ka na dito'y dakis akaruba tayo tapno maimbagan ti high blood mo. Anya? Da kami ti dakis akaruba? Ay, ngagpay sa bakit. Dakis ta ka aroba. Iso atap mo awanan ti stress. Makikapyatan ka na kwada. Saan ta napabayagin pa eh. Wan man langan? Anya lakit din aya? Oh, di mo yan. Awanan ti gulo, awanan ti inapalan, awanan ti agungat, ken awanan ti bumugkaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Hay, awan mo't ti serserbi jay balay mi ijay syudad. Na, adaya mo't balayo ija syudad. Kat, adamot manong. Sa dino tayo na, Kat ijay syudad nga rood. agraraman, balay mo mo't ayat ay jay. Katwa na, asawak nga rood ni John, di balay kumatan. Ay na, no siyak di si ka. Mabainak amang ibagang awan sir-serbina. Gaputa balay ti asawam, idi single pie. Ha? Ay na, saan mo kiti nga ulit-ulitin nga ibaga tayo ta? Gaputa, may babain ka lang. Karo no kabagyan nila kayo mo, ti makangag iti tayo ta. Ibagadan tupay aray talaang bagim ti insabat mo, idi kini John. Ha? Pudno timbaga kami. Iso adi mo sang kaibaga tayo ta. Tatang, bagaan nyo man di anak nyo. Nay, hapay ka na baraw. Ay na, kanayon nakit di nga ibagang awan sir-serbi di balay ni John ija syudad. Na, ay, nakalasmutan ti magbagat siya, babae. Ay na, nakunayon tatang. Kaslasig siguro magsasaw. Idin to ta awam kwarta na intulong na. Idi na ipatakder di balay. Ay, day tangarot ka, day tamot ti magbagakan ko na. Adi na pakibiyangan, nagiti na ipundar ni John. Idi saan da pa, yan nag-asawa. Kumaan tatang, di ka tagyaman tada na ipundar ta asawa na. Ay, talaga day jakap siyat mau, saan nagpampanunaw.
Ay na, kabsat ko aputot yung atatang. Anya! Ay na, nalako mo't gaya man di balay da yun ni di syudad. Kasta aya? Ay na, wan manang. Ay una yan. Katnuin bagak adida ilaklako. Sana bale, taado mo ti borders da. Ay na, imbaga nga tamanin dyan na laing akabsat mo Ay una yan. Kat, mano-kano nga iti panangilako da. 1.3 million ka no. Ay agasam man. Nagdakkel mo't gayam agatad. Ay wala, milyonaryo di kabsat mo manang. Ay una yan. Milyonaryo nga agpaiso ang ney. Inlako dan ti balay da. Kas kadalugan. Nangip-ipananda nga iti bayad ti lugan da. Ay gadya ka mo manang. Ingatang dangata iti makan. Uray po utem. Awan tumanan ti pakakitaan da itang naglakwan da. Ibandan tumanan amin iti buksit da. Kita man da ito dane. Ha, anya day tanada. Ay na, nagganas at talaga tibiyag ti kabsat mo anya. Ha? Kita am ngamin Ani. Nakasikawin. Sana impatong ti saka na iti manubela. Sana inpos. Ay unay mo dayto na babae. Ay kat, feel na nga ta. Milyonarya itako naman. Mangibabay na talaga. Ay kat kasta at talaga tibiyag. Aguray ka man. Mapanak to di balay da tapagong takman. Ay na, nagalas day tangaramid na. Unamlano ka sino akabaknangan. Mangyawat ka man iti eko bag manang. Day taman nga iko bag kasangsangom. Ay na, basit day ta. JXXL Ha? Apay, ado ay ati gatangam? Wan. Ay na, day gamin importante lang ti gatangam aame. Ay na, anyat serbi ti kwarta ngay no saan nga igatang iti makan. Anya? Kuti sumad. Kat, makan amin ti pangiibusan nyo iti bayad ti balay ti asawam iti kinabaruna? Ni manang mat. Taiparupa na pa'y abalay nila kay ko idibaro. Ang sana maibus. Milyon day jay. Barya laeng day to'y igatang ko. What? Ay nagol. Kabay bayad mo pa'y langit ay di 70 pesos sa budget meal. Kat sa ngaribot di ted mo. Ita, 24 pesos na ang tibayadam. Sa ngaribo man ang tiyawat mo. Awan nga rod ti barya. Ha? Imposible Kat no binariyaak ita di sa ngaribo. Di man di exact amount itad mo. Ay na, awan nga rod ti barya. Kasta amin ti kwarta. Ho, jak mamati. Anya? Oh, daytoy, 5 gasot. Ha? Exact amount ko nak. 24 pesos sa kasapulak. Anya? Ay na. Memoryado ti rupa makustumer. Kasta ka na yun, di kaskastam. Kan tiwangwang dito wallet mo. Tapno ko na mga taa makitak ti gargana. Apay, pakitaan na ka di. Adumat ti kwartak dito ay. Anya? One goal. Iso dahil ta exact amount itad mo. Kaputa amok nga da pariyam. Di mo ipakita kanyak dita kwartam. Kaputa adumat ti kwartak. Adu ti koleksyon ko itinaldaw ha. Nagsungit ka matin abakla. Imbag ko no maibagay kan kati kinabading mo. San mat? Hoy, para magababae. Agbayad kan kunakmat. No sa arumar kan. Di mo ipakpakita kanyak dita kwartam. Huh, kaputa no talaga abaknang ka. Apay nga ron aray ta budget meal tikinan mo ha. Anya? Talagaan na pangsit na bakla. Amamok day. Kasinsin jay ex ko. Ay na, ti kunamkit di, nabainan ka. Agasam mo't ngamin. At damat piman baryam. Ngamjay kiti sagsasangaribo ting kainruar.
Talaga kinaparamag daytan. Ni manang mo. Kat isumat. Numaminsan ngamin, sana kas JT aramidem. No, dati bariyam, iso ati pagbayad mo. Nang runa no basit lang matiginatang mo. Manang. Uray syakmat ano kas JT aramidem kanyak. Talaga, ama kaungatak. Amangan numang tibabak pa iti tao. Anya. Maas-asarak to payan kan kay tay. Awan lati tao ay, inungtan ka ah. Imbag ko ma, noon libre nak iti lunch, tapno mairaman ak mo tita milyon mo. Anya. Ay na, kasla nagpaspas mo ti pa nagkasgastos ti kabsat yaw. Ay na, saan lang nga kasta tatang? Talaga kita na partak ah. Ay, andyan na yan ti kabsat yaw. Ay, may paypay sujay kinunan ni Manang Lorna kanyak nga ron tatang. Hapay, anya ti kunana. Adi na mapupuutan, naibus gaya man ti kwartana. Takas ano, tunggal na panday di sentro, mapuno iti kompormila di tatidakkel nga ikubag na. Ay, kano di danto may kami bagbagaan. Ni Jun kumamot ah. Isumot tag desisyon no daduma. Pampanuy-nuyan danto may kami ti kabsat mau. Doon niya timbaga ni Amay. Wanlawan. Ay, sus. Sayang tinaipundar da kumakasan ni Kwada. Ay, tsaka mo iti tayo bayaw ko tatang. Na-inlove siguro iti kastaon na kinami. Izo akasta. Nana Mirna, ayan na ngay magtibalayong. Ha? Apay adi kay ang patakder. Makipagnanaed kayo laeng kadagiti anak yo. Ay na, awan pa'y nga road. Apay ngay. Di ikarigatan nyo ti mangipatakder, uray kalkalapaw laeng. Tapno addamot kabukbukudan nyo abalay. Mayat ko ma, nga agpaiso tapno lumaasin kami. Awan pa'y nga road kwarta me. No pada ko mati asawak ti asawam, nga ada balay na iti kinabaraw, ada kumamot ti ilakok iti 1.3 million. Tapno ada kumamot ti pagpatakder mo iti balay. Ha? Una, isuan nagasat ka. Ta ada balay ni John idi nga inlakom. Kat isu itan tinagnumaran nyo iti anak mo iti kinabalasang mo. Nom ita, ami. Manang. Apay, di ka dinabainan. Amom ti kahit asawon ni Nana Mirna iti dayjay nga imbagana kan ka. Anya, manang. Ay no, talaga di ka makataros. Ha? Kaya't nang iparupakan ka, ana imbagpay ni John, taad dati na ipundar na idibarupay. Nga iso ti indanon na kan ka. Idinto tasi ka, kat jay labado kun anak mo ti kinabalasang mo ti insabat mo kan kuana. Anya? Kat isumat. Uray may sa atakuri. Awan apulos ti insabat mo kan kuana. Ni John amin saan aya. Anya? Di mo man ang sakitan na ito nga ibagbagakan ka. Gaputapud no mat. Ay na. Isumo lagayam akas diti ibagbaga ni Ami kaniyak. Apay ka din, Nana. Kat no pinitsur na ti balay da sana impos. Sana kinapsyunan iti bunga ti kinagagat. Ayun na yan. Talagang awan ti babay na day takabsat ko. Wala, bungat ti kinagagat ni John. Ay nakatbay ama. Feel na nga raw ti kinamilyonarya na. Kanapintas ngamin di balay da. Napintas terwar na. Kung sumrek ka, ay na, naimbag tada kurtina. Anya? Eh, kunak manunalpas di balay da. Ay saan? Iso ako nakadi na labsan ti agsaok di kamsat ko. Kunak ano nalpas, tadamot yung milyon na. Nawayamot tayo nga aramatan da kuma. Ay nanana, kasano adi maibos kat gastos dito, gastos iyay. Awan maibos adi na oras. Maibos adi mapupuutan.
bag ami. Ay nasukatam day tamanang. Kat, isumot da ito di pagkarkargam itikat gatangam. XXL nga eco bag. Sukatam iti small. Isuman ti awat mo. Apay nga small. Small ka di itan ami, awanan ti XXL. Awan nga rod ti maigatangan. Kat kisayam di milyon mo ah. Ay na, tunggal agsao kayo. Milyon. Apay, ti milyon, maibos. Aya, Katuan may. ay na, kaslakat ko ang mga iti balot ah. Gumatak man iti maysa. Dua ati gatangam manang. Iraman nakmatan ah. Kat no di nak inramraman, hindi adati milyon mo. Anya? Joke only, ami. Alawan, mga lakamatan iti kanam. Tadyak matlakayat ang mga anak, adi ka mangan. Ala, di ka madanagan. Saan ta ang maong tan dito, ita saan asa nga ribo ti iyawat ko a kwarta. Gaputa 24 pesos laang mat, ti bayada. Anya? Papanam ka di ami. Mapanak man makitangdan nga agiruot ijay garden datata milyong. Kahit, apay nga magmagna ka, apay adi ka nagpaitulod. Madamang ilugan nyo. Awan nga rod maikrudo. Apay, awanin kwarta mami. Naibusan dyan milyon mo. Ah? Ay na, kano di mo't maya tibiyag yo. At dati tapos yun na ipatong tisa kayo iti manibela. Anya nga ita, nakaparata mo't tanjalugan mo. Eh wala, inka makitang daan. Ano sa mo na? Anya nga rod nga ikat naibus ka nga rod ang timilyon mo. Dita ka man laangan. Ay, kaslang subsubli amin ng kanyak dagiti imbagbagak edi. Ang anyangay nga rod. Ano sa kun ah? Umayak man, ame. Ay, kuwan anana. Ala, sumrak ka. Agyaman nak. Ay, ano sama? Nawara ti balay ko. Diyak pa'y nakaisimpa. Wan nga raw, apay akas to iti balay mo. Kunak man nunalpasan ta damot milyon mo. Ha? Kunam kanyak nga awan pa'y balay ko taawang nga rod kwarta. Saan akasken ka, nga adda je balay nila kay mo ide nga inlakuyo. Kat nakamilyon ka, dagos. Ngam saan nyo pa'y madgayam nga impalagpas na iti balayaw. Ha? Kunak ano na pintas na iti balayaw. Iso adamdamagam no ayan na mo ti balay ko. Gam na ipadamat, iti balay dagiti anak ko. Ipanam nga iti milyon mo. Ah? Ay, kuwanana. Ay, sige, panawan ka pa'y. Inaklabiit agpapudot iti danong. Alawan. Talagang isubsubli na amin ang dagiti imbagbagakan kwa na idi. Ay na, nakababain mo't gayam. Ay na, naamiris ko amin nga imbagbaga dagiti tattao kanyak tatang. Imbagbaga nga. Basta, nagado. Katay na, makapasakit. Napaiswanak tatang, tagos sa puso. Ay, kinapudno na gamin anak ka. Iti nakaigam ka iti 1 million. Ay sus, ngimato adagos ti purwam. Unay kayo matan tatang. Nasaki lang arudan tinakam ko. Ay, agpanunot ka kidin anak ka. Sinayang mo tinaglakwan nyo iti balayaw. Naitamod gamin makmakan, bado, ke pagpapintas ti ino na maginatgatang. Esos, anya nga ita. Hay! Papabainandakan. Hey! Unarot tatang, nakapagpanunot akong gusto gayam dagiti imbagbagayo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Apay, nakaamwam nga ado tilong ko. Kinimanang Hilda ah. Jay ka aruba me? Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito'y lugar tayo. No saan adya ka arubayo si kaamot. Ay, tilamo ngamin nang itis-tismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Kat no kanayan ngamin amapan ijay ni Manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay? Saan? Mapanlaang makichischismis. No kasta. Wan, iso ti numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Kat malas mo, takaaruban pa'y amis mo. Ay nalakay, siyak manen ti talk of the town. Wen nga rod, sikat pagtutungtungan da dita kantina. Uray ka dagiti pagpupukisan. Inkismis na ngamin ni Manang Hilda. Kunakon kat. Idi pa'y lang ay ti suspetsak amang iwarwaras ka dagiti nagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadiguan. Si kaman ngamin. Mahilig kang agpadigo iti kaarubam amang ichismis madgayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadiguan day ta at chismosa. Maagot mo ka di jay lakay. Wal nga ron. Adon sa gituntuno iti manok Surutek man tinagapuan ti angot. Okay. Ano natin nagkaditatawa? Ay, alwadam! Amokon bakit? Amokon no sa dino tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di tabalay dalag rin. Nagpartida man rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti si daan lakay. Urayan talangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan na tamag. Sigod mo't nga aramidan nila gring dayta. So nga, agkuyakoy talangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila gring di tari daw. Nga awit-awit na, yinakamalo kong akar ni iti manaw. Aduunay day to inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibos day to eh? Wen nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadigwan da Manang Hilda kin nila kay na. Ang gaputa inchismis na anakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadiguan. Kahit imbagam mo't asaan mo napadpadiguan. Katuan. Ala. Ayabam kit din dagiti ubing ta ibusin tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta padipadigo. Ichismis na kantong matlaang. Mangmangag mo tayo bakit? Ay, tiyan ko day jay uno. Tiyan mo. Diyan ang unsa. Agsaraon, tamabisin eh. Kunak man no tiyan ko. Na mabisinak mo tang. Awan mo, jor orayin ta nga ipadigo nila rin. Uwan nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na. Numang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan alangan lakay. Kitaam, naidapan di silaw ije kusina da. Ayun. Kit uray tintiro abalay da. Nagdapan di tisilaw. Kaya't nasawa, nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalinday toy. Anya sana mabalay? Istoryaak di taruar aran... Istoryaak di taruar an naimot day jay alagreng. Anya? Mangipadpadigumot idi. Apay nga itatasanan. Ay nagbalin nga Nagbalina nga imot day ta alagreng lakay. Nabisinan tapay ang nagururay.
Gayam mon samot ti kaaruba mi nga imot. Ha? Asino ang kaaruba yung nga imot, manang? Nilagring Saan ka di abisprint mo? Nilagring ti takdakamatin yung nga imot? Wow, imot na yay babae. Kasano ang nagbalin nga imot? Ay basta. Iso ti ka iimutan na kaarubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw, saan na pa'y anabay bayaran dagiti nagado alone na? Way umut-utang manan. Isumot na iti inuwaras yu iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kan kwa na, gaputa imot nga men. Kasta aya? Kayat mo pa'y kaday, ti makigayam iti kaskan kwa na nga imot. Ay, saan Diya kayat ti imot agayam. Imot lang nga rodan, nagado pa'y ti loan na. Ay nakababain agayam dayan. Imutak ka numanon lakay. Nagkunamay. Isumot ti inwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ijay ili. Sus, apay ka no nga imot ka. Jay asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idinagparti ak iti manok. Day takit nga men, rinuam mumot nga men, ti agpadigo ka dako ada. Good. Diyak mo't gayam amo akas ti ugali na. Ita si Kantidakas. Ay, nagmalas taa talaga. Tati kaaruba ta, kichismusa. Oh, Hilda. Inaldaw kan sa mo, ito na mapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katning, nagwara na ito'y balay. Di mo pa'y malinisan na yun. Nagatupay ti lalabaan. Di ka pa'y makalaba. Kat, ado pa'y matibado nga isuot mo. Kan maysa, mapankalaang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadong. Saan na? Ngamdi ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot nga da dito'y balay. Kasano ngamin makita nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Di nanganan tayo iti bigat, masang putak manan iti malam. Siyak pa'y laang taginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't. Na minsan ka lang nga naginaw Kisa-kisa yaman mo dahil tapan na kichischismis mo Kakaiso na nga isulang matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan, makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismusam. Asinaw ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko di kapitakan. Po, nagtangsit ka ngagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo ditoy, kaanakak. Na, kabagyam gayam aming ada iti turay. Isungawan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan ta kabagyak amin dagiti ada iti turay. Isuda ti idarum ko, kan ipabalad ko. Gusto nga roden. Awanan ti may bagakpay. Uray sika, uray asawa ka, nuluk-kuluk-kunak. Idarum ka man. Diyak lang nga agtagtaga rin. Irumbang lang. Di na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan? Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arubak at chismosa. Ay, wan lagring. Saan na akayat asumardaw? Kalpasan nga yung chismis na nga adutilon ko. Kan naimot ha. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Siguro, makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigirgira ko na Kalma ka latta ka di. Agangos ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta babae, oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamong, isistoryaan na nga awan ka no ti makaiturod amang kalaban kan kuana. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Gan, maan-ano ko man no kabagyan na amin. May salaan ka no nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta,
Naglastog nga rin magsasausi ka. Iso nga kabutang da dito yung lugar tayo. Gapo iti ibagbaga na nga impluensya na. Nagsabat kami tinay di alagreng. Kat amaw tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinudol na ka? Kasano? Kadi mo matsardengan nga ichis-chismis ngamin. Di nak pinanpansin. Kahit apay nga agungat ka ngay. Di nak kayang pampansinan. Nasakit tinakam ko, itidayday nga inaramid na. Ay na, uray nga tamas siyak no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan Idarum kun sakit di Idarum mo. Di nakalaang pinampansin, idarum mo na dagos. Di ka labay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matirason nga idarum mo ngay. Kaputas saan ang nakariing ni Hilda? Siya ako timang template di kabik. Ya akong ringan. Tamo ka mapantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Nini, apay nga tan? Apay bakit? Kita man da ito bibig ko. Nini, apay? At na nagtubo at taramidong di ta bibig mo? Abay ngay anagalo ti pagtubuan na dito pa'y lang mat bibig ko, mat. Nga rod man sa pinagdakkel. Ay, jak kayat da ito atarami daw. Sino nga iti mga yat nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasano ako ngay ama kapangan no kastoy? Awan, saan ka na makaigop iti kape ko namkit di Ay, nas ka na maagasan da ito ataramidong iti bibig ko, lakay. Nanggag mo dahi dyan ba kay? Wan nga rod lakay. Apay nga agpukpukaw ni Manang Hilda. Ikis ko naman kiti Apay nga ta. Nasakit siguro ating ipan na. Imposible mo't na. Ay, jak kayat ka na taramidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama. Itaman pa'y asan arimor ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik ikis. Ha? Taapay. Kaslaad da na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar. Tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siyak ti kay kayat na nga ichis-chismis. Wan nga rod, Uray no awan met basol ko kankwana. Hay, jakman amo no apay akagurugura na. Nanayunan manan, dati nagtubo at aramidong dito yung babig ko, lakay. Ha? Ay, wait. Apay nga atalumatan. Limtagan na ito bibig ko. Jakon makapangan. Intan iti ospital bakit? Tanya, makita dak nagititat tao alimtag ti bibig ko. Anya lang na ti maibagada kanyak. Ay, kasiyempre, uyawanda ka bakit? Di nakpayam mo nga'y sakit mat. Awan sir-sirbim nga asawa. Kati sumati nararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anapnag inchismis mo pa ida? Nagut-ot to bibig ko, lakay. Mano ay at tao ti inchismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay no manaw. Aduda? Aduda apay adamagam dayta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan mo kasday ka adot agtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay, sana mabalin lakay. Ay, kabagyam mo amin nga da iti turay. E di agpaagas ka kadakwada. Nay, manaw. Apayasan arum rumor di tabalayo ni Manang Hilda bakit ma?
Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Isugayam amang mangagmeng agik-ikis. Diyan man mo, no apay nagado ang mabali na pagtubuan na, iti pa'y bibig na, tinagtubuan lagi at aramidong. Ang mga notaramidong ti chismosa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Idi, awan. Ngem itatarim so ti adu asaksakit. Adaan manong. Ti awag na di taasakit. Taramidong ti chismosa. Kitaan niya nga iti agas na. Apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nante ag chismes. Kitaan niya pa'y. Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaang nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. Kastaya. Malala, isuman ti bagakken kwa na adeng. Agyamanak iti imbagam. Numasapul amapan ka di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas dito yung nagtubo at aramidong dito bibikaw. Pagulyan nakpailaan mo, di ta kangatuan na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom ti agas na dayta asakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo ti agchismis kin aguyaw. Iso ay ti agas na. Isok ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa'y numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na ichis-chismes kin inuyaw mo. Ay mapanak intun bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kandag iti na do mga inuyaw ko kung chis-chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ayo day tanga aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Norma, dayjay ka di ti asawam. Uwan manang. Ne, apay ngay, katkatawaam ka din nilakay ko? Ay na, nagnisit gayam unay nilakay mo. Apay, taga-ano ka di? Ijay lang mat kabangibang nga ili. Basit gayam alalaki. Kurang nalaangan katkaslaan sisit. Apay manang, nakakita ka din iti alinsisit? Unay kamatan, Norma. Apay nga iso ti kinayat mo. Kaano kas labakas? Ay namanang, saan anapatag kanyak tinaimpisikalan? Tinapatag, napudno kanyak, kandinak panawan. Si kangay manang, sa dino ka di, ti ayan tinakasikogkan ka. Apay adi nakain-kasar. Ha? Kaslasan mo pa nga impaspasyar ditoy. Gaputakaw awid mo laang, ididimakalan ti tiyan mo. In pagarup mino, daka di syudad nga agad-adal iti kinadoktora. Aganak kanton abalasang. Anya? Saan mo't gayam nga agpaabak day di anormaan niya? Ay na, basol mo Apay nga minakas di timbagbagam kan kwa na. Ha? Apay, di mo ka di pampanunutan amasikog ka. Narigat tagsasaw, Delia. Isong agpanunot ka man. Anya? Baliwam day taugalim si Kadilya. Nalaing ka nga aguyaw, kas kadamang dilaw. Ngam no si ka ti makangag iti ibagada. Ay na, kaguram amin aparswa. Anya? Kahit isumat. Nanang, no di mo kayat ang masakitan tiriknam. Agsardeng ka na. Ay na, kasla pumutukan day tabuksit mo. Ngam umanistorya ka pa'y laang. Kurang laangan, ipugiit mo pa yan. Anya?
Apay yung taakas dyan ni Manang Delia, Nana Rita. Apay ka day, Norma. Nalabas ti kinauyaw na. Ay na! As in! Atiw na pa'y ti grabe ko naman. Ha? Wala na. Tila madildilaw na. Iso ako rakan kwa na. Adi na labsan ti agsao. Gaputa di na amot ti sumarsaruno nga aldaw. Ay, pasensya am kumalatan di anak kau, Norma, balasang kau. Wala na. Anya nga rod nga eh. Awan matan ti mabalidan tayo no talaga akas jay ti ugali na. Wad nga raw, ang ay na. Mangibabain ti kasjay nga aramid na. Wan nga rod na. Ura iti kaaduan ti tattao. Ibaga na latan ti kayat na nga ibaga. Nasobraan nga raw ti laing na. Nalaing amang istorya iti pada na atao. Uray siguro pumutukan jay buksit na. Ala, ikarigatan na latat ag istorya. Nagpas ngay Candelia. Ngam awan pa'y matidamag may papan iti ama ti anak mo. Manong Bernard. Hapay, sa dino ka ditayan na? Basta, di yun damagan, Manong. Ay na, Delia. Iso nga itan, sarde nga mon ti kinauyaw mo. Tinapatag, napudnuken ka ti lalaki. Di uray man kas labakes ako nam kini Norma. Ha? Apay nga men akas jeti imbagbagam si Cadelia. Agyaman ka, tani Norma tinaranaam. Tano saan? Amangan no karkaro ana ibabain ka. Apayan Agusto. Apay ka di manang. Nagalas magayam ti pannagnam. Kasla pannag na ti pato. Anya. Adi pa'y nakarkaron ton inton magnaka iti sangat. Una yan. Kasla kan to pato nga agwid-widawid ti ubo na. Ay naman ang dilya. Nawarin ti bagam magtalnakan na. Ha? Kay sumay. Apay panagkunam ka di kay napintas ka. Kano sa kang kantubay. Isun sa pinanawan na katinakasikaw king ka. Tayo di miningmingan na siguro na yung bagday tayo soram. Naupay king ka na namin pinsan. No? Anya? Hey, sumay. Ay na, kasi ka mo dilya. Sa kang kalangaro din pinanawan na kapay tinakasikaw king ka. Ay na, kasi ka talaga. Oh. Nay. Apay yan Delia, sa bali mo't nanti pannagnam. Si kamot Manong, takatawaan nakpay mo. Apay, ano kaya? Takas ka madlapaton amagmag na. Ay na natinagak nga rod ije puon ti mangga. Anya? Apaw. Talaga aday takanum ti amum abiro ka na niya. Ay na, kaan anak mo pa lang idinapan abulan nga agkalkalay at kamanan iti puon ti mangga. Si kamot Manong, tila ibagbagam. Di ka man agisawang iti anya dita. Tanalakaak amasakitan sipod na ganaka. Diyos, Delia, no sensitibo ka. Rumbang kumalaang nga rod asensitibo ka matitirik na tipada matao. Saan atila maisawsawang mo? Jesus, ay ngamay na. Talaga nga umlikak no makitkitak na ita pannagnam. Kaskalapato talaga. Nya! Apay nga ta. Itaman pa'y nga awan ni Delia. Imbagak met nga agluto ak ita iti salad. Wan nga paiso. Nagrawat iti salad. Subo nga uray aglulungpad iti pasta iyang hiwat na.
Anya, Kahit isumay. Ay na, agure ka man. Amangan no saan nga umay dayjay. Nasakit nga ta tinakam na kanya kay. apay, nagapa kayo manan. Saan nanang? Ngam, kinat katawaak. Ngamin. Jak malapdan ti ilek ko eh. Anya, Wen, gabuta ka sa lapato no magna. anya. Kadawon mo't. Kimmalay at kano iti punti manggakit na tinag. Iso aday jay. Nadangran ti saka na. Nasakit ka nung arod. Iso akas jay no magna. Kaslaye panag naman ti pato. Ay, daytan ti bagbagakan kwa na. Dayta ti pagpanunutan na mo't kuma. Kano sang kaibaga na kano akas lapato ti panag na ni Agustaw. Anya? Wen, iso ako na ni Agustaw, amang ibabain at talaga ni Delia. Taado ti tao, idimbaga na dayjay. Ay, anyan da ya agalad ti kapsat ko. Talaga adi agpampanunot. No iso ti dilawin da. Naglaka masair. Rumbeng ko mga agpanunot. Sana dilaw a dilaw. Paray, anibersaryo gayam datatangken nanang inton bigat. Umay kayon to ah. Ay na, mayat ko ang mga no pabaynan na manan ni Delia, paray. Ay na pare, saan ani Delia ti rason tapno saan kayo nga umay? Ah, Wen pare, bayan nyo latan ni Delia. Gaputakas di at talaga ti galad na. Nagalas. ay, nagalas nga raw, Jo. Naalas at talaga. Akas butikin, naalas ti ropa na, Jo. Ah, Kawa mo paray, nalay nga mang dilaw. Ngam di na pa'y magkita nga muna ti bagina. Ay na, nagalas nga ugali at talaga. ay, kuwa pare. Ulitag man na. Ay, pasensyaan nyo lat ako man ti kapsat ko. Winlatan a paray, nya nga ngay. Tano siyak ti agsaw, ay na, amangan no agsangit pa iti dara. Ah, Kawan, isong agtatal na lang paray. ay, agyaman ak pare. Gapu iti kanayon nyo apa nagpaspasensya kini Delia. Ay ngam pare. Jayaw awis ko ah. Ay, na paray. Uwan pare, umay kayo. Tano ni Delia ti patpatyan nyo. Si Katilugi. Ay sus, di mo maramanan ti pulutan. An, unay matday tadapan mon milaw. Kasla makataon adi ka nagugugas. Ah, Naimbag man, tadalat na nangayat kan ka. ah, Ngam ay na, saan matkit di anakaskas daaw no nangisit day tadapan mau. Gaputa ultimo day tarupa kan tenged mau. Ay na, nakangingisit mo gayam. Delia. Oh, sana yakakabsat. Ay na, no siyak ti kastatit sura na. Ay, mabainak amakidupong iti kakastawi. Ala, Delia, panawon ka pa dito ah. Oh, naikamutan dilya. Apay atilay bagbagam kinimilo. Kita man, nagawi doon, kat saan pa'y anangan. Apay, di na aya maaklon anangisit jay dapan na. Oray pay, anya tiga po na nga ing kaibagbaga iti kaadwan ti tao. Kat talaga mo't akas ta nanang, sana bali at apod numot. Ay na, Delia, apay, di mo ka di makita day taima kendapan mo. Kano nakangingisi da mo lang, kasla kamuting kahoy. Da kayo mo, nanang, kahit isumag. Anya, anya nga ita, nasakit tinakamaw iti imbaga. Da kayo mo, nanang, kasla sa andak nga anak, gapo kadagita nga ibagbagayo. Ay, ka talaga akas taa. Oray anak ka, ibagak no amok ahusto a. Bareng agbaliw ka man mat iti oray 2%. Anya? Wan, baliwam day ta ugalim.
Tauray nagalas kumaday tarupam, no nasaya at mati ugalim, mayat kumamati pakasarsaritaam. Anya? Ne. Apa yan, Delia? Pudno gayam ti ko nadaan niya. Nagalas na tarupam. Naimbagtasaan ngayong bala ti anak mo. Anya? Kay sumay. Da kayo mat manong. Nasakit lang arutan tirik na kininanang. Nayunan nyo pa lang, ma. Ne. Apay? Kanya mo ti pagsaksakitan tinagam mo. Kano kinunana nagalas tiropa. Ah. Kaya pudno umat kami. Anya? Ay, Natalia, awan ko matibarikot ken ka, no nasaya at day ta ugalim. Agbaliw ka ngaminan. Kita man, sikan di pagsasaritaan ti bumarangay. Gaputa amin anasasaom maipapan ka dagiti karuba. Nagbalatak madlaken ka. Anya? Ketuan, iso asapay ko ma, taday tametan ti pagnakmam. Ay na, isinadamagaya man ni Milo. Kay, anya ko ma. Ay na, asino nga tamot nga itimang sublat kan kwa na. Arig nan akilaban ni Margie. Anya, one mat, kilaban ni Margie kunak, tanagdenden na damag. Kitaan tayo man no asino timang sublat. Ay na, di kaunay dilya. Tama nga no si kakit day timang sublat. Anya, ay sus, pakpakawan. Asino kumangay timang sublat iti day di alalaki. Kaano naglaad? Kas labi nati ti uram gapo iti kinangisit na. Apay, panagkunam kaday ka na po daw ka, ah? Ha? Ay sos, di mo man labsan ti agsao kuna man ang dilya. Apay, di ka pa'y ayan nagnakam. Kita man, kunam anangisit di asawa ni Norma. Angam ngimisit kamot ita, gapo iti agduduma a chemical nga inus-usar mo iti rupam. Kunam manen iday, akas lapato ti panag na ni Agusto. Ngamanya nga ita, naipada ka mat. Anya? Ala, pagandarom ki iday, day ta utak mo. Di mo urayan, anakarkaraw, ti mapasamakan ka. Delia, kasla napintas ka ah. Ha? Kasla ka dila ang Milo? Napintas ka kunak kuma, Delia. Kasta anya? Wen, Delia, iso nga agayatakin ka. Ha? Agpaiso, Milo? Wen, Delia, I love you todo. Walang preno. Milo, di kan parigatan. I love you to. Ah, no kasta? Agdil na tangarudin, Delia. Ay, katuwa na, Milo. Awan parikot iti na ita. Ay na. Nagpartak ti pasamak. Anya pasamak. Apay nanang, di mo ka di pa'y nadamag. Ti anya. Kedno imbu nagayam ni Delia Tibado na ijayan ni Milo. Anya. Tapay ka now. Ay na, nagkapoy kamutan nanang. Ket agdenadan Anya. Wun, agdenadan Kuna ni Milo nga inaram na ni Delia idi Martes. Iso nga idi Miyerkules, ay sos. Imbu nagdan Tibado ni Delia. Iso nga agdendenadan ita. Ay, unay matdaytan adilya. Uray kumama nun bagana kanyak. Awan pa'y mati ko na nga ibagana. Ay, unay yan. Ay na, katawaan dan to ni Delia. Asino ti mang sublat iti kalaban ni Margie kung kunana. Nga may sumot kaya. Ay, day tangarod ka it anak ko. Ay na,
kuna na analaing amang ibabain itipada na tao. Ang sigurado, isumot ita ti maibabain. Anya nga ita Delia, kinan mo mat amin asaom. Ah? Si kamot gayam tinang kilaban iti kilaban ni Margie. Kundi sao kan to mga min. Ha? Kan anya jay ko nam? Nangisit ti asawak saan aya? Anya nga ita? Nakidan na kamot la iti pada na anang ngisit. Ha? Di ka makasungbat tapod no amin ti ibagbagak anya. And worst, inayat mo ti lalaki nga inuy-uyaw mo. Ako nam, adi mo pagan ano. Norma. Ay na, siyak mo tanti mang katawa itakin ka, Delia. Numaminsan ngamin, di mo ngamin labsan ti kinalaing mo, ha? Kunam analaing ka amang ibabain, ngam anya nga ita, si kamat ti na ibabain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.